IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agkasapulanpay ti Adadu nga abogado iti Provincial Government of Ilocos Norte tapno adda katulungan karay ti serbisyo legal karunaan iti Kapitolyo. Segon kanisanggunyan panlalawigan member attorney Saul Lasso, masapol iti probinsya iti abogado. Rason nga adadalan iti pannakanayon iti scholar iti juris doktora. Malaksi di diraytoy, kalikagumpay ti gobyerno probinsyal manayunan ti suweldo iti ma-hire a lawyer. Gaputa na sisita no adda iti abogado amang tulong karagiti bubukala. Actually, masapol tayo dito yung probinsya. So, makita yung just recently, ipasa tayo yung supplemental budget nga may na yun, dito sweldo, dito mahayran tayo itong lawyer. Kasi kasapulan tayo talaga iti tumulong, kadigit yung bubukalis tayo, na ken dito yung mismo capital, tumulong kanya da iti legal matters. Ket kung ako, narigat yung medyo pinag-abogado na dapat yung bar exam. Actually, yung bar exam sa Pilipinas, kaya so karirigatan the whole world, the statistics. And the Philippine bar exams, kaya hopefully, no, pwede na abogado ako, makapagtrabaho dito. Abayatan na, patsa nila so anuman na makaradwar kan makapasa dagitoy nga scholar kat dakala ag katulungan ida iti probinsya. Saan laong nga iti Kapitolyo no dikat diagraman iti Provincial Prosecutor Office, City Prosecutor Office kan iti Public Attorney's Office. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.